Interessen vertreten, sondern eben auch به ئامادەبوونا سەرۆکێ نونەراتیە ئۆروپا یان جومەنا نیشتیمانی یا کوردی لێ سووریا عەبدولکەریم حاجی خۆجەهیە ئەلمانیا یا یەکیتیا خوێندەوان و جوانên دەموقراتی کوردستان ڕۆژاوا بە بۆنەیە ساڵڤەگەرە دامەزراندنا یەکیتیە چالاکیەک لە باژارێ بۆخۆم یê ئەلمانیای لەدارخست. ژێدەرەکە تایبەت ji yekîtiya خوێندەوان و جوانên دەموقراتی کوردستان ڕۆژاوا لە ئەلمانیای ji rêbazî News re dazanîn roja yekşemê 6 Eylûna 2020 navenda Kurdîşe Jugend Bochum ya bi ser xwecehiya Almanya ya yekîtiya خوێندەوان و جوانên دەموقراتی کوردستانê Rojava bi helkefta salvegera heftan ya damezrandina yekîtiyê çalakiyek li darxist û hejmarek ji xwendekarên Kurd yên serkeftî di xwendina xwe de hatin xelat kirin. Berpirsa navendê Lara Eyyûb di destpêkê de bi xêrhatin li mêhvanan kir. Piştre Hemze Silo û gotina navenda Kurdîşe Jugend Bochum ya bi ser xwecehiya Almanya ya yekîtiya خوێندەوان و جوانên دەموقراتی کوردستانê Rojava pêşkêş kir. Herwiha xanim Ghegîne ji beşê ciwanan û zarokan di şaredariya bajarê Bochum de jî amade bû û gotinek pêşkêş kir. Di çalakiyê de Abdulkerîm Hacî serokê nûneratiya Ewropa ya Nekesê Xûnaf Haco seroka Întegrasyonred ya Bochum Ghegîne Hemaşmêt ji beşê ciwan û zarokan di şaredariya bajarê Bochum de Dilşad Mella Hemze berpirsê yekîtiya خوێندەوان û ciwanên دەموقراتی کوردستان Rojava bejdar bûn. Li gorî şopandina Rêbazî News ji ber sedema koronayê û rêkarên xweparastinê û rûberê hola navendê yekîtiya ciwan û خوێندەvanan 20 خوێندەکar û 10 zarok xelat kirin. Ji wan 10 خوێندەkar û 3 zarok amade bûn. خوێندەkarên din jî xelatên wan ji malên wan re hatine şiyandin. Di dawî de yekîtiya خوێندەوان û ciwanên دەموقراتی کوردستان Rojava xelata Dr. Nureddîn Zaza ya sala 2020 pêşkêşî Xûnaf Haco kir li ser piştgiriya wê ya berdewam bo ciwan û خوێندەvanên Kurd. Biryar bû ew çalakî beriya 4 mehan bi helkefta cejna Newrozê û xelatkirina خوێندەkaran hatibaye li darxistin. Lê ji ber sedema koronayê hate bipaşxistin. Lê çalakî bi helkefta heftemîn salvegera yekîtiye û xelatkirina خوێندەkaran roja yekşemê 6 Eylûnê hate encamdan. Roja 11 Eylûna 2013 yekîtiya خوێندەوان û ciwanên دەموقراتی کوردستان Rojava hate damezrandin û ev heft salin kar û xebatê û xizmeta ciwan û خوێندەvan li Rojava û Başûrê Kurdistanê û Ewropayê dike û hîn jî berdewam e.